Mına bugün gün ısık bolup töşöktür jayılıptır. Diyakta iki kempir oturup uşaktaşıp atışat. Oşol uğramatılık enemden bilmeydi. Olmasa sıcakçılığa gelin oldu da. Dedi topraktan bizlerden girdiler. Meni karpuzam de tırpak Mına gün ısık bolup töşöktün bari tışta jayılıp turat. Cıt cıvırı çıksın dep. Anam yaz gelgenden yine anam ramatılığına kaynene dep koşuyorsun. Karvay dinesin konsepti başlar yaz gelgenden. Digi iki kempir uşaktaşıp oturat bar biraz tınşaylı. Antik içine bir koy oturup. Kütüt de valla bolup da. Böyle teyret böyle geçti. İyi. Buna benim singlimden kızı. İyi. Bir balası seri görünmedi de. Ova. Sana bak kaza olgun singlimden. Olsun. Oşol ikincisinde erkek törü oldu. Allah'a şükür mına. Buna balası 7 yıldan keyin oşol erkek balanı törödü. Allah'a şükür. Anam da al balası birinciga barganda kaynenesi daha kakşına başladı. Dağı. Tigi Toktop kaldı. toroktorga kovalayım go. Anam mintiyem go sargalpakka kovalayım go dep işeren oşo. Kudaydan kulağına jetti okşaydı. Allah'a şükür. Aranda anı tigi ırımsıntı hiç kimge aytpay etişiptir da. Ova. Anan toy bolup kalatpay tigi. Olsun. Dağır singlimdin kızı gelin alıp kafege baratpay. İyi. Barsa oş yakka çıkıptır gitti. İçi tompo etti. Anan oşu tolmoş bolup kaptı. Anan bir mal daha canıma gelip uçuraşı atip minti ona. Ece serge bir de aytayım dedi. Daha kaltay jakşısın mı? Kaydı işte otasın. Hayır hükümette nalokçu ol işte o. Anan deysi olun jakşı. Ece jakşı. Dem aytayım serge dedi. Ece boyumda var bir şey oldu da atpay. Ay jakşı oldu. İyi. Anan degen bahçeden uğu alıp bağırılsın göz yüzün yaşayım etmeyelim. Kaynenesi kakşanıp atıp. Bulardı ben sargalpakka kovalayım. Dağı çok böyle kakşanıp kalçı. Astagfirullah Karaçay Allah'ın Ben bol adamdın oldu da oğuzunda iyi olsa de. aldanın kulağında deydi. Kulağında olup deyte tango. Bağırı zarlar evi çok dege deyimi bir türü. Alsa olur türe de Ova. boyumda var dese jönüle. Öz yüzünü ballar türü göndürüyor, öz yüz türü göndürüyor. Ay. Böyle desin ay jakşı değil. Bargan жерден bağalıp kalan jakşı ol buyurdu. Bargan жерден kızın orun algan oldu. Altay deyip türü ol. Oşadı çoğun barıp görüyorum degen. İmam jakşı. Erteli geç yok dep koyuyor. Biroq oşoncha dili barıp kalgan jakşı da çıgыныш керек da maga. Biz bakış çıgın albayız da. Kırgızlar oşoğuzda bir 15 yıl ötkenden 15 yıldan barıp koyuyorlar. Çok hem onun akçavrın ayağı var. Şu kışta törödü. Bir yaştan bey oğul, bir yaştan aşkan turur. Ya aman anaminen aytyotam men anam. Sonuçta 15'te. Atam kakşan öğretti. Sergi şerip diye. Aysu'nun betini kırayalardım kapta. O ada. Başınar. O ada. Taynesi karıştırıp gelbeydi dep atam. Dedi da. İşine ilgili Rahmat kağılay. Rahmat aylan. serdi video tartı otam. Astagfirullah bizi tatkan atandı. Jaman görbeseňer videoga tartı olayın serdi. Ser uşaktaşa bergile. Kanan tigi oşentip barıp koygon oň bolot. Wagynda ele bargan. Emi bu oraki örüktü de singimde oğrup atat. Başı oğrup. Banistatan esede jakşı oldu. Oşo planımız var. Oşo planı atkargana barganda oşonda biz barıp koyuyoruz. Olbuyta yani peşine tigi. Arıp koygon jakşı. Tirilüktün uşul vazifası uşul eken da jakşılık bolgondo oşo. Anın göğüsü tigi kalkmın işleyip de. Kayrak dege bula. Sergi at görünmön. Göründü iyi. Hem serden boldu, Kudaydan boldu. Hem Allah'ım verdi yani. Menin oğlumda işlege yok bir Kudaydan. Allah'dan. Şipa oldu, dağır türü oldu. Süyündük. Atan gör kız bolsandan sonra bolmak. Ebi 7 yıldan keyin kız türü oldu ortamız. Deresi. Antigi minti. Kaynenesi meni gelinim misal şu. Biz Nur'a gelin boldu. Şuraya içinde. Tukumunlarda tövün etin gittiğin kişi yok böyle. Develi. Develi oşun kakşana deşi de kakşana alın da kaynenesi. Atigi bak üstüge karabay dediler karabaysın memi. Oy enemele kıldı da gelgenden keyin ele sırası törüp gelbeydi de.
Эми 1 жыл деген эмне? 1 жыл болду. Бул туубай калды. Бул туубас катын деп атып эле ураган жакшы келин эле. Ал мончоктой боло. Өң десе өңү. Өң болбосо дагы өзү жакшы көрдү да. Сары келин болчу, Тиги ошо биздин баланы өзү жакшы көрүп кетиптир. Анан мен какуша, менин арбайм деп жөн эле аны өзүнүкүнө менчик кылып алган ураганда. Эмне деген кыштын күнү, эмне деген кыш суук. Ошондо балтан алып эр азаматтардай болуп, бутуна кийгени тиги биздин көтүктүн кесиниси. Ошону кийип алып барып анан кийин отундар чаап келип анан энемди муздаткан жок. Ысык алып чыкты. Негизи андай эмгекчил кишилер оңой менен кишиге жакпайт да. Жакпайт да, ошондой болуп калды. Жанагы колунан эчтеке келбегенди жүдөгөн каккан эмелердин көзүн карап калабыз. Алар жүдөмүш болуп, какамыш болуп коюнга кирип алган бат келет турбайбы? Атигил барып тысылдап жасап, өзүм жасайм десин, бул менден бийликти алып коет экен деп атып эле өзүбүздөн кетет го дейм. Ошентип ойлоп кетип атам мен кээде. Ошолорго деп анан Эми ошо Кудайдын буйругу жеге. Энем байкуштун дерети күнөөсүн көтөрбөй эле. Ошончо эле анан бирок буйругу, ошончо деле баягы энемкини эстесем бекер кылды деген ойго кетет экен, бендиким бизде. Каялы деле рас болчу. Атаң көрай десең. Ошол эмне. Аны деле элем кылдыбы? Өздөрү өзүнүн энеси кылып койду. Өзүнүн энеси бул тиги Аксунун иңдоңунда иштейт экен да. Анан өзүнүн энеси алып жүрүп эле менин келиним тиңтет анан эле. Биринчи баласын Нурсултан деп койгон казактын эмесине коюпчу. Анан ал баласын ооруп калды, тиңтип калды деп ошо энемден алып кетип калып, бирөөгө берип салыптыр да. Өлүп калды деп атпайбы. Анан кокой өлүп калган экен деп анан бир күндөрдө жолугай Кудагый каяка койдуң десем мен Манжылага койгом деп атпайбы. Манжылага койгондо ал эмне молдо көп эле. Манжылага койгондон жаш баланы деп анан аны менен да бир сыйра кырылышып коюп анан жүргөм. Анан Аллахым деген кошот экен. Мына жакында эле ошол баланы берген жагы табылып эле ошол бала азыр Россияда иштеп атыптыр, 2 балалы болуп үйлөнүптүр. Бияктагы баласын таап албады. Экөө демне суу куйгандай оппоксоз. Мөлтүрөйт экөө тең биздей. Оппоксоз балдар. Анан муну карабайсың мен. Тиги атасына жаны ачыган эмес го дейм. Жардам сардам бербейт дегеним да. Ушундай да тиричиликте. Ушундай болот экен. Кенедейинен тиги башка өсүп калган эме. Ошентип жакшы жибирей калган го байкуш. Анан эми аны бөлөгөчтөр кылып койду да. Башка өстө. Анын азыркы атын Адилет кылып койду. Өзүнүн аты Нурсултан болчу. Анан ал эми 2 ат менен калды. Төрөлгөндөн Нурсултан болду. Андан кийинки кызы деле анын атын да ошо энем Раматова өзү койду эле Гүлкайыр деп. Анысын да ошо тайнеси алып кетип анан эми тайнеси да өтүп кетти Раматова. Анан эми аны күйөөгө бериптир дедим. Бизге эчтегесин айтпады. Эчтегесин уккан. Аны бергенимди айтпайт. Аны эми аны деле качыштырбай калбады. Жашоодо ушул жаман экен да. Ал аялда каза болду деп атпады. Болду. Ким бар? Ошолдар бар беле? Ошол ал күйөөгө аны эми бир баласына табыстап кетиптир да. Берип коюптур да тайкелерине. Анан ошолор бизге да айтпайт. Эми бактылуу болсун кыз бала тирүү жүрсүн дейм анан. Тиги атасы издебейби дегеним да. Таабыларын Гүлкайырга жолугуп жүрөт бирок моюн бербейт да. Кайдан эми бөлөгөчтү да. Бөлөгөскөн эми. Атаң жашоодо анан ушундай жашоолордун ош кыйышына кейип калат экенсиң да. Сиздер жүн тутуп атып, китепти комузу жаныңарга коюп алып, бирдемеге даярданып аттыңар беле? Китепти. Ооба. Кичине китеп жөнүндө. Саанышып калгансыңар го, эки абысын. Түшүп, анча-мынча тиги чыгармачылык жагы бар. Ошо ыр-кырынан окуп береби, аңгемелеринен айтып береби деген үмүттө отурабыз да. Анан калса комузу менен кыңылдап ырдап береби, бизди зериктирбей деп. Ооба. Эми өнөрдү сенден аямак белем. Андан көрөк кээде ай жака бир жака барганда тойлордо чогуу болуп калганда ырдаган ырлардан ырдап берип коюн абысын э. Алым каныңарды жакшы көрчү элем мен. Ошондон эстеген куплетин ырдап коюн. Чын эле илгери алым канды ырдап жүргөндө токтогунум үйдө турат деп айтып калчу элеңер.
bir salgane o dildeysin açılgan gana kızıl gülü deysin bir gün or bir gün son o alkan azabın tatsan bilmeysin o bilmeysin maydanıma beyli jakşı jaydarım ölü kölü maydanım alımkan göngülü jakşın oy 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 jaydarım Başkardın gana tosun ayrılı uça dolu Darılıp mağan gelege Kanka munduğa salbay geli Oğuye Kankan tetken gaz kıyalar Tunga sana vallo alınkan Akşayı yolu kolu kalır Babılga sana vallo alınkan Az gün çöl gömürde Yarığa sangana olur Oyalım kan Üşüntü burada çelek Kim diyeceğiniz olduken? Oşan aytam da Kimden ağısını olduken Kimden ağısını olduken? Kaydan gelgen hep olduken mi? Anda mesela kaydan gelgenini bildirip dağırzap koyayım. Avsınka. Kimdin ağısını olduken? Irıgar o oldu. Жақсы diye. Жазылған ырыларгардан ok бербейсің. Жақсылардан ok жоқ. Avsından ayağınırdı. Daha can kitaptır жазылып атат buyursa. Can kitap жазып бұл деген 2016 жылы өзім шығарған ырлар жинағым болды. Ушул ырлар жинағымдан ok беріп қойдым. Бейчі қызға дейді. Бейчі қызға дегендерімді ok беріп қойдым.
Kızdı gördüm teleden biylep жатқан, татынакай сулуу өңү куштарланткан. Бийлесе мейли, бирок ал жылаңачта ушул болду мына мени кыжырланткан. Кыргызсың ананайын, кызым укчу, жылаңач денеңе көңүл бурчу, кол тийбесин азиктигин кайда калды, чиркин ай баланчанын кызы делчү. Бийлегин кийимчен болсоң эгер, бийиңе шек келген болбос дегем, кийимчен бийлегенин жакпас элге, бузулганбы элдин баары деген элем. Мейлиң, бул менин ойлогон жеке оюм. Кагылайын бийчилер эспи болгон, бийлесең бийле, бирок чечинбечи. Кыргыздын салтын бузуп кордобогун. Жактыбы? Бүйсара бешин алып агабы. Бүйсара бешин алып алып, кийимчен бийлечи бар. Валериналар ошондой билет да. Негизи. Жакшы жеге, жакшы. Бакеңгидики кардаганыңар токпу? Бакеңгидики кардаганыңар бакыштычы бакеңди. Эмне деген сулуу аягы. Жашоодон дагы, тагдырынан дагы, анан бул иштеген иштеринде дагы ал кишиге жеткен эч ким болгон жокко, бирок баарыбыздын жүрөгү сагала берди да. Ой, ал убагында баарыбыз элечи, саманчынын жолу. Рахмат силерге.